Jer imam osjećaj da nas na ovom zadnjem meču su zajebali tak. Igra nas je sjebala. Jer imao sam Scar, ti si imao snajpera praktički. Ali ne pozabili tvoju reakciju, kaj ti imaš? Kaj tu imaš? Ono, dam ti Scar, dam ti svoj život za to. I give you my fucking life. Si našao koji put snajpera uopće? Zapravo nisam našao full sniper, jer sniper, koliko sam skužil, najčešće dojde airdropovima. Ali taj kar sam našao više put. Ali badave ti je koristit kar ako nemaš minimum puta 4 scope. Jer fakat je jako dobra puška na daljinu. I upravo ga je nekako Zetina našla. Kokoš, Simo idi. Oj Sim, dam ti svoj život za to. Ti biraš. Pićemo. Nemoj otok jer tu sigurno ne se 2 put za redom smanjilo, ne? Da, upravo tako. Tu idemo. Van sad odmah se hiti. Oh fuck, gledao sam map. Douchebag. Uopće je značil na mapi. I padam. Ti si tralbirat sad. Ne, ti si bil na redu. Ja sam zadnji put farmu birao. A je, da, fuck. Idemo sim na radio postaju, morate najdemo kaj gore. Isus ti, ko je leg? Spavnaj me gore, spavnaj me gore. To, do gore. Ne. Imaš još dole tiže, by the way. Pa moram gore, please. Gore, moram. Sam mislio da sam zapale. Fuck, meni se neke teksture nisu učitale. Meni su se, hvala budi Bogu, zadnji čas sve. A u zadnji čas? Vektor. Hihi. Od kad samo 13 metki ide u vektor? To mene neko jebe v mozak ili? Kališnji, ne, SK12 shotgun, puta 12 scope, može. Daj mi to, jacket, gore krov, Scar, može. Ja nemam ništa. Vektor ti je to na podu. Čekaj, on ti dal za njega municiju. Kaj uopće ide za vektora? 45. Ja, 45 ide. Evo ti vektora. Backpack imaš tu. Tu imaš shotgun. Odlično. Tu imaš još jedan Scar i shotgun. Ovo nije loše. Znaš kaj, nije loše, ali me je strah da ne bu ko prošli meč. Aha. Ok, ja sam na Scara stavil 8 puta scope. Već me zanima kak bi to... Kje pa vidim pol mape s tim, jebote. Pol igrača skiniš od tut. Ali maknul bom jer Scar nije baš ono sniping oružje. Ok, idemo... Pogledaj koji pogled tu. Tu dobar snajper je ono. Vrijeme za delanje screenshotova. Ogromna mapa. Ja. Ok. Ideš. Pogledaj ovo postrojenje i... Bog te jebo. Ok, kak dole? Jel da? Kak ste gore došao? Jao. Ja sam tu odmah tu je put, gledaj. Odlično. Ja sam nadam da je dolje vozilo pri dnu. Znaš kaj najveća fora v krugu smo. Yes! Good call.
Ko? Nije dobro dok nas tak ide Daniel, nije dobro. Karav. To je ono kaj hoćemo. Jako bi bolja priča bila onak da se mučimo do prvog mjesta. Jel da? Isus ti koliko je to visina bila? Jel da? Pa cijelu mapu smo vidjeli. Inače dok ovak bežiš od iza zgleda ko da ti se sere jebote. Onak ono... ono... Isu se dude, daj jebote, ono, snimam, daj, ne breć tak. Ovdje je dole neki auto, ali ono, ja mislim, krntija. Spotreti, ili? Spotrijeti, čuj ga, spotrijeti. Čujem vozilo. Ili sam ja gluh, ili sam glup. Ili oboje. Ti se počne priviđati. Ja mislim da je oboje u pitanju, da sam i gluh i glup. Automatic shotgun. Isus ti koliko je zalegalo unutra. Wow, Fuck. kaj delaš? Sorry. You fucking nuts. Ne mi jebote to delati. Jedno je bolje, skoro sam te strelio. Preskočilo v hercu. Nemoj tako. Kaj ja, nemoj tako. Jebeno si me scimal. Di, pa i sebe sam simao. Di izla, aha, tu je. Shotgun choke. 12 gauge može. Moram ja ući shotgun choke, gdje ti? Ne brem. Trebam kompenzator za ovo čudo. Backpack. Ti bi tu vozilo moglo biti. Tamo možda nešto. Red zone je iza nas. Da. Ima tu kaj zanimljivoga? Dope. Pa iza kaj. Dope. Malo je čudno da na jedan put nema ničega. Ovo, a gledaj avione tam dolje. Je, tam je baza vojna. Mislim da sam u jednom meču sam završil baš tam i da me tam z nekog rugla me lik strelil i uglavnom ponoriti sam štel. Gle, krug se smanjio oko nas. Odlično. Tu smo, ja mislim, donekle sigurni kaj se svega toga tiče. U grad ili u bazu? I don't know. Bilo bi super da imamo vozilo. Bilo bi prejebeno da imamo vozilo. Okej, idemo riskirat prema bazi. To si ja mislim da čak nikog nema tamo. Nemoj, velika je baza. Nemoj coprati. Barem tak zgleda. Barem tak zgleda. Shit, ne. Ne. Dobro. Kaj? Ništa. Kaj delaš? Ništa. Small health izgub. Ne. Okej. Fuck. Dobre. Uglavnom Ništa našao ti sam se- mjesto gdje sam zadnji put krepal. Kad sam bil na tom području. Viš ovaj breg kaj tu odmah počne na zavoju. No. Na tom bregu. To ti je Uskaj. onaj hard break kaj sam bil stavil na face. Ej, motor! Di? Desno od tebe. Oh fuck. Yeah. Shotgun. Tu ga imamo to. Ko vozi? Ja vozim. Odi. Kam idemo uopće? Bazu. Sam se zapeljao u bazu. Okej. Moram ja uopće prejti kroz to.
Kaj ne bi mogao. Uđeš u cestu. Yeah! Ne, ne ideš tu. Uspio sam prejti. Uhu! Ej. Ej, buggy! Buggy, tu te mrčak bolje. Ne backseat. Ja hoću vozit. Drive buggy, to. Benzo tu. Ti uđi motorom? Ja. A krug cijeli. Banda. Ili si stikao ovo glasno? Jel da? Inače taj buggy sam vozio. Upravo sam skušao da je Neko ovo misle nuklearna dva idiota. baza. Dva idiota se peljaju pod pisti. No? Neko misli. Neko je dole. Stani! Ili nije. Ok, neke je bilo preletelo. To je kod da je prebežilo. Vlada. Idemo baš u auto. Ajde. Ok, stani prije nek zidemo. Tako se. Koji kurac? Ko nas buš vozio? Tu sam, ok, vozim. Daj mi na minimapi mjesto kam idemo. To hangar neki tu. Di, tam, Vidiš? Pa odjeh to kad ćemo znači. idem. Ovo mi je pretiho ovo mjesto, jevo. Ja bi se dal kladiti da smo sami u bazi. Ja bi se dao kladiti da serem cigle. Fuck. Ko te uči upeljati? Nem ništa rekao. Nem niš komentirao zato jer bu... Tak se kaj pes. Jel da? Gdje je krug uopće? Praktički se na nama smanjuje. Kam idemo? Je. Trebam skriti ono. Ali kam? Idemo se unutra vidjeti. Evo tam desno. Ajmo tu. Ili hangar dole rađe. Dakle, Stvari, bumo tu. Mogu li ga malo bliže parkirati za svaki slučaj? A ko će se parkaj? A kak se mijenja? Ctrl 1. Jo. Ja mislim da smo mi u ludnici. U vojnoj ludnici, jebote. Makar vidim pun kurac kreveta. Niškaj, Morti nam čak i pristaje. Imaš tu level 2 helmet. Jep, gledi se krug smanjil. Di? Moram ti komarac. Fakat se na nas smanjuje. Jep. Tu, u ovoj Helmet. prostoriji, tu. I tu imaš vest. Jedan ako trebaš. Nemam ja vest. Kaj je ovo zružilo? Si to ti bil? Ne. Ja sam mislio da si to ti bil. Ne, ja, fuck, tu je neko. Ovdje si, prostorije. Oh, fuck. Ne, Kako me prostorije. cimal, neko me... Prozori su na prostorijama, isto ti materi nismo sami, idem gore na kat. Neko je puknuo, metak točno pokraj mene je izletao. Pa tak je isto točno okej, hiži prekev. Zgrada točno preko puta nas. Okej. Ili idemo dolje do auta ili... Kaj misliš? Ne znam. Ne znam kaj napraviti, viš kaj, malo sam si glup. Okej, tu je neko krepal. Tu je neko ubijeni bil. O ne. Fuck. Mislim da smo malo fucked. Okej, tip je tam prek v hiži, očito. Čekaj, idem si deti skop gore na skar. Morate po prozorima ga najdem, di. Shit! Je, to je on. Makni se. Makni se sve. Imaš čim healati. Imam. Pokušavam vidjeti di je.
Joj, di sam ga vidio. Čekaj, mir. Mislim da sam ga vidio. Čekaj. Samo mir. Vidim ga. Knocked out. Ne, dva su. Ok, jednoga sam knockoutal. Healam se. Je ovoga sigurno diže ga. 100%. Čekaj, idem ja na drugi prozor. Koliko mi je teško vidjeti. Ipak je dobar ovaj scope na Scaru. Dobro, hitao si se odlično. Ok, ti čekaj tam s jedne strane, ja sam tu na drugom prozoru, s druge strane. Idemo to napraviti ovak. Brže razmišljaj. A Isus ti mater, ovo ne bu dobro. Ne znam... A, fuck. Vidim ga. Lijevo prozor. Vidim ga. Ne. Ali ja nemam metki, tak da moram paziti. Ja sam se maknuo s prozora. Ja nemam healthy. Imaš kaj za healati? Ja nemam. Go Fuck mene, jebate, fuck, ne idi s te strane, Fuck, ostao sam bez helmeta. Trebam motorcycle helmet. Ok, idemo van mi od tut, idemo neku petu zgradu odbežati jer ovo nije pametno. Imamo vozilo je na drugom kraju. Sam šprintaj. Na drugi kraj, ej dude. Ja sam van iz ove strane. Mogli smo znutra bežati. Ovo je dupla zaštita. Ima pogled na sim. Nema. Idemo. Uđi. Munjate, da. Vozi, odi ravno. Odi bilo kam gdje bi moglo najti neke za healanje. Tamo možda. Uđi za autom unutra v garažu. Ne se tak zapelavat, mogu se me ubit, bog te. Sorry. Ok, trebam bandages, trebam pod hitno fucking bandages. Pravo mi ja. Flash hider može. Frag grenade. Fuck, mrtav sam. Dolje sam, mislim nisam još mrtav, tu mi je neko streljio. Puzam prema tebi, ali ne znam di je lik. Odi prema Unutra je. Unutra je. Da, strelja me. Gleda me i strelja me. Ima crossbow. Odi brzo. Treni ga. To, dude, healaj me, brzo. Ok, idem. Brzo. Di si? Tu, please. Ne, fuck! Taman sam stisnuo fucking... God fucking damn it! Pa i brzo morate toliko ima healanje, ja nemam ništa. Poslušam. Jo, crap. Ima energy drink. Moram vjerovat da sam pred tobom krepao. A ti si samo stavio. Škaj najveća fora, taman sam došao do tebe. Htio sam stisnuti i taman mi je pisalo loot. Točno si krepao v trenutku kak sam ja htio tipku stisnuti. O jebat. Sorry my friend. Energy drink! Isus ti strah me. Ja još čujem, onak, kak te neko mogel tak potiho streliti? I onda si rekao da ima crossbow, ne? Onak, Isus ti terma. I vidio sam da ga je taman menjal v oružje, kako sam počeo streljati. Ja, ali to dobro je bilo je fokusiran na mene i samo ti dojdeš lepo. Trebalo si samo malo ranije dojti. Ali nisam znal da je sam. To jest, nisam očekival da je sam. Je. To jest, ne. Očekivao sam da je s nekim, no, nisam očekivao da je sam. Očekivao sam da bi još neko iza njega. Ne, ma gubim se, išćem po mapi, pokušavam pričati i
Još jedan energy drink. Sve vreme unutar kruga si tu. Molim? Dobro. Unutar kruga si, tak da. I to je dobro. Odlično. Energy drink. Kako mu se ona kljuka s tim energy drinkovima. Ne, ovo je izlaz. Kaj je ovo? Isto izlaz. Onak, otvoriš vrata, nope. Otvoriš vrata i viš 10 ljudvene. Nope. Čovječe, ove zgrade su ko neki labirinti skoro. Pa boga mi jebote, ja ne znam di sam. Jedan ti glasni avion. Ja ne moram vjerujeti ono, dok smo u onoj ludnici bili, kako me onaj šac zletao. Pa mene isto kujiš, ja prevežim i sam čuješ pink! I onak, zato sam te pitao, stup ti morate slučajno opet okinu v mene ili koji kurac? Ja se okrenem prema tebi i onak vidiš ti prebežiš i sam šat preleti. No, ja sam bilo onak u zidu pokraj mene, onak sam bilo da kak je šat doleti. Ja sam se stresao, čovječe, ne vjerujem. Healthy. Regeneratajte se, fucking healthy. Isuse, ovo je scary. Yep. Ovo puta 2 scope, to dobro dojde. Quick draw mag može. Ok, jedan se tu skriti, jedan se tu složiti sve kaj mi treba. 2 puta scope na scar gore. I to extended quick draw mag. Odlično, može, ja sam za. 40 bullets. Lepi scope. To je ovaj puta 2. Aha, ti se zaltom s tim dopevali, jel da? Je. Gle ovo, ne. Gle ovo. Fucking igrica. Jel da? Kak si? What the fuck? Kako lepo. What the Jel fuck? da? Kampera. Kak me lik nije čul da sam dobežal? Ne znam. Morate ima svaki slušalice. Isuse Bože. Jel da? Ti moraš reći, vjerovat da meni sad herc lupa na 400. O, ti si imao helmet level 2 puni, odlično. Malo sad tebe lutam. Ja već iskoristi kika ja nisam mogu. Fuck, ti si izvan kruga, tak da. Get ready to move. I baš na drugi kraj prostorije. Isto se to je bil odbljesak jebate, ja sam mislila da već neko unutra još ušao. Čekaj, isto sti ovaj Već si za auto. Najem se za auto. Ok. Dibu krug. Krug butan. Oh crap, this is going to be a long match. To malo zadrhta u glasu. Nervoza, ha? Pere me malo. Blizu kruga sam i razmišljam se da se zadržim tu. Između ovih, na par sekundi da se zadržim. Svi koji budu ovaj video gledali, nek mi ne serio, ali nervoza je. Jer mi se sa fucking svih strana mi moraju dojiti. Crap. Daj mi pričaj nekaj da se smirim. Kaj da ti pričam? Ja sam isto nervozni. Kaj pa si ti nervozni, ti gledaš? Pa no, napeto je za gledat. Ono ne.
na kojem boš ti mjesto završil, to bo si tak meni računalo, tako da ono. Okej. Neko je tu. Vidim. Ne, Vuk, zvata te biš. Fuck. Ali 12. mjesto. Odlično. Nije loše. Not bad. Ovog sam uspio fucking knockoutati. Da mi bar ovaj drugi nije došlo. Ček si imao jedan kill, jel? 2 killa. Nice. Jo, crap. Dobre.